Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atese amahoro Imana abane namwe. Mbere byose manzi gushimira Imana buri gihe n'isi yadushoje kuba tukiri bazima. Jewe na mwebwe abari mu seruko bw'isi, mu ko bw'isi, mu rengero bw'isi ndetse no mu bararoko bw'isi. Dr. Swale on TV ndabaramukije. Hama murazi ko tumaze iminsi tuko turatanga ibiganiro by'ingwara runaka, ibimenyetso runaka, n'uburozi runaka. Hama nizere yuko hari bamwe bagerageje twumviriza ibiganiro ko twatanze nimero ya telefone twayitanze, baraturondera turayaga turavugana, nta numwe aturondeye tumwime umwanya. Hama turasaba ibisabwa n'ibikenewe kuri umunsi nose rero niho tutangirani, niho tuzoba dutanguye igikorwa cyo gutangura kuvura abo bantu. Hari uvugwa saa 3 z'ijoro, hari n'uwahawe programme yo kuzuza ngaha ku munsi wa kabiri ashike kuri biro dukora kugira ngo tumuvure. We nawe uri kuranyumviriza uherereye hose, uri hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu hagati cy'u Burundi, mwambuzi ko ufite ibibazo ugwaye, ibintu by'ibirogano n'ibindi uba wipfuza, gerageza uturondere kuri telefone yacu guteranya majana 257 62 majana 899 majana 795. Kuri TikTok wandike Dr. Swale Ntakirutimana, kuri YouTube Dr. Swale Online TV. Murakoze cyane gose. Ni kwamba ninawasalimu popote mlipo katika nchi tofauti, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Dr. Swale Online TV ninawasalimu popote mlipo sawa na heshima zenu. Nawafahamisha kwamba tulikuwa na siku tunatoa interview, maana tutatoa vipindi kuzungumzia baadhi ya dalili fulani za magonjwa ambaye za uchawi ambao unawasumbua wanadamu. Kwa hiyo wapo wale ambao walitufuata inbox wakatuandikia kwenye WhatsApp, tukajadiliana, tukaongea, tukawaambia yale ambaye anahitajika ili tuweze kuwatibu, wakatimiza, wakatoa. Ni kwamba wa kwanza ana programu ya kutibiwa saa 3 ya usiku wa leo, na pia amepewa programu ya kwamba atakuja hapa Jumanne, ila siwezi nikamtaja jina, hapana, haiwezekani. Na paku mwingine ambaye yuko katika nchi ya Amerika, na yeye pia amepewa programu ya kufanywa kazi Jumatano. Kwa hiyo sasa yote ambaye anajiona matatizo, umerogwa, usisiti, nitamtafuta Dr. Swale, muandikie, atakusaidia. Ni Dr. Swale mimi mwenyewe niko nazungumza. Kwa hiyo usiwe na tatizo lolote. Hakuna vitu ya kunaniwa kudanganya watu, hapana. Namba yangu ni hiyo, ukinitafuta utanipata hapo hapo. Ama ukituma ujumbe, ukiandika comment nitakujibu hapo hapo. Kwa hiyo nawashukuruni sana. Mungu awabariki na watakieni usiku mwema. Asanteni. Amin.